Covenant at Sinai, and I say a pam wo Sinai. Abusia for yebeda chidi ampo nyankopon ase se aye dom na fe wama na ochi asanko ababeto mienu biom. Kote mu nyinara se ne na ye kano ye nu esia Exodus engoma na kontuo a Israel for etufiri Misraim nkwasom mu ediko boshe asase no so. Ye ne waye adisuan bebre ne ye pese ye no hwe adisuan toso enwotwe. So hwe adisuan atifi asem na ose apam ewo Sinai ye twe ho abasisia. Moses and Castle Numa for us a call Uti na futu MODA adwuma. Se wo odo a o mo nua krono. Wo odo a ubedi waja ne wanani otie. Na hu se ne otie a na fe de o kama ono. Wo de free will ediso. Enya mrana ntu die na eba mayanya nkwa. Onyame amanya nkwa jaba in appreciation to what God has done for us. Bonyankopon hwe sa no si no. Enya bonsam na me boss a ne ma no. Mi bom manipa Omande share abusiafo ne adofo no mo amohwe ne mo amutie nyina edensi asonko edema mu nyinara yenim yie sese ne onyankopon ne yen ade ne yie wo hase no sara na mo nso mu mo abusiafo onyankopon ene mo ade ne yie kwate mu nyinara se ne medi kankan ye Exodus enguma no na yesua Israelfo akwanto mu tu ye ne nso ye husua hunu ebetimi asua frum na ye nso ye de aboyembra wo nansan ewiase mu ya ba bedrum pempenso bi anokwasem se uyu hu free sa adusua mu a enye yie maboafo no aye krado mba beboa ma afi ye enne na ohwe mu de no de abro baransa no mienkuti enwum mra sisia Make
Fo Kuyase, Numa Omode, Edi edition anymore. Adi Amanda, Menamidi, many ebe chef Diemu Hase, na my boa for Yanko, Namomoso. Ebe bwana yedi edition pense mu dia broma yi omu de akyeremu na fi wi ya hwe edition so but answer na mamemfa aside mu odin pan so emfa matre ABN Ghana TV na face Hope TV Ghana sajuma ko mienu TV adwuma ankran fa to mu so ana ye ne se sabe nkrofo bo nsama emfa nkwaje enhu dawro no omu de nsempa bitisi eno mbo hu dawro de ko wiase afana anyina na ye ankran na ebo ankakran no mdi memi mu mfidie mu se na ebe ya nsempa no betimi atre ebia na wode wunni ano se wode bekasa ana se wunya akwanya bi se krampo se wonso wo cheche mu na nso ebia okakra bia betimi dia yi dia boasa dwumakoi betimi ama wonso ya kan wudi aka wo mo bo ama nsem no etre ko wiase afana nyare ti se wutie yen na wo hwen abu se wo number eguyemfoni na ne fa na frɛ obeje so kakra bia betimi no fa boasa dwumakoi na onyankopɔn so ebehira opa araye biwie ne sadia ene na mehwe efie ha se wo mo anyankopon na mo so beboa na fe de edition yi empense mu ede Abraham medium sonfo Bismarck Mensa ende onyankopon adom mesa wo anti-christian obia pia nso eka me ho anti-christi ye mo akwaba great me that send them so you turn safro watimi aba na meko menima elder Dr. Sifachum eka me ho ne bion Era, Yamakwaba. Yes, sir. Great, that's a say, and then so what to me, any yes, additional Miko, Manima, Sister Agnes, Tete, Urai, no. Age, Yamakwaba. Great, me that's a say, and so what to me have a kayo, who I now may call no foster chum, and so energy at Toronto. Me that's say, and what to me do or about them, same for this and same family. Your chief on the night, baby, Obiano, Sutrase, not memma. Anti-Christi Empire Mae. Onyame tumfo, onyame batampa, omakoso di asida ene ayeye ne de ema wo. Osoro hene, usi yenko wiase o nko kawasem no. Enti sabre enu hu dwumadie bi ene yeye. Yaba se beka ye ho. Yaba se beboa ye. Yaba se be ye kaikaifo. Abasa asemi ya ye kan no manintre enko wiase nyina na ye nsoso a ye ka no ye mfa bi emmo ye mbra ye di mfidie ya yetisu nyina ehye wonsa emu aboafo nyina ehye wonsa tu hu acha honhoma wo ma anya so se hira wo ma nyina manenkoso nye nhira enya adum enye mobru no enya yaresa emma wo ma nyina wo Jesus Christ udin munti. Amen. 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 Great. Before you try addition so and net dear no so share if you some na sene medical covenant at Sena and I say apam was Sena last week you know ye addition to so and so share last week addition bia de paye na omo free epokoko no mu no. The first encounter say sukom kodi omo na fe ensu no na also omo no na you know onyankopon ye nsantrene ma Moses ema ensu no ensu de na omutimi enom ye enso na Israel fo no nwinwi ansa na sade eba ekom kodi omo onyankopon to mana de ma omo ema omudie sukom sa kodi omo onyankopon man so free rock na se butamu ebaye ema Israel fo no etimi no ye na sana ye koni na se country ni na ade friend delegation of power and Moses onim Jetru nase and obeshia no chese hey unia we dey ne nipa be over 400,000 na omutu kwan na every single complaint bia obetrase na waka Jetru be chese that we delegate power ne bi chichemu omo modi mfie du no omo hinini omo modi mfie omo hinini omo wachichemu sa ne mo bia ade ne beto ano bia no hu se niema bi wo ho a o qualify o traits bi we honest we faithful chese ne pedigree no e wosoro ampa Moses ankase oluma for asem ko otie na futuo e ma odi adwuma no kwasem se addition na dum pempenso obi afi o ma free ehonu akoma ni mu o ma ba bedru mountain Sinai ye ba be hwesua hunu no nso e wosa mountain Sinai no na afi ya hwe addition betimi asua afrimo ye nka abosem no e wo Exodus chapter 19 verse 4 to 6
wa wa ye krado bia no betimi aka ye nka abosem no e de amaye moa mohu nya meye Misrim no eni senya mesoa mokore ntabaso na mede mo aba menchen yi na afi se mbetie me ne na mo di mapam so a ene mo be me ahode afri aman nyinaa mu na me na asase nyinaa wo me na mo de mo be me asafo aheman ne aman kronkron ye ne nsɛm a ka kyerɛ Israelfoɔ no amen right da se waka no we say sa no e de amaya busiafo se obi bisa o se onyankopɔn koyi Israelfoɔ no firi Misrim na ɔde ɔmo konya very easy se obeka se na ɔde ɔmo kɔ bɔhyɛ asase so na se ɔde ɔmo kɔ Canaan no kwasɛm ne se ɔde hwɛ asase mfoni so de ampa na ɔde ɔmo kɔ Canaan ba se ne adusua ne ɛkyerɛ no se ɔde hwɛ of som nkyerɛkyerɛ mu dia na nye Canaan na ɔde ɔmo kɔ hwɛ nka abɔsam na ɔakɔyi ɔmo de na ɛyɛ den ɔde ɔmo ba ɔno ankasa ene nkyɛnse na yenyina yenim no tembia onipa be dipate afiri onyankopɔn nkyɛn no onyankopɔn ankasa fa okwan so frɛ wonipa ɛsa atwene ba ne nkyɛn so obɛka ya Adam and Eve abro obo omo na afei omo kodi die ni kwan so omo di no omo dwane firi nanim no ɔno ankasa sani ba fam ɛbɛhwehwɛ wɔ mo ɛde baaye yɛbɛhwɛ sɛ ne sasua ne hunwi ɛbɛboa ye na afei ye de ahwɛ adusua ye ba besua no first of all out Mount Sinai bepɔ no so no yɛnhwɛ ni esi Exodus chapter 19 verse 1 to 8 yenhwe promise eba wo chapter no madura na afọ ho no yenhwe ni esi wo ho no Exodus 19 1 to 8 da Israel for see mu free Misrim asase so no ne bosom miensa ne bosom a etoso miensa so pepepe na oduru Sinai esreso na otifri refidim no obasi na asreso be kire nsraban na Israel kire nsraban Sinai bepo no anim ho na Mose froko Yakobon nchen na Awurade firi bepo no so frɛ no se ne ka kire Jacob fie na ka kire Israel for no nie mo amahuni a meye Misrim no ene senya meso a mo okode ntabaso na mede mo aba menchen na afi se mo betie me ne na mo di mapam so a ene mo beye me ahode afri aman nyinaa mu na me na asase nyinaa wo me na mo de mo beye me asofo aheman ene aman kronkron yenom ne nsɛm a ka kyerɛ Israelfo na Mose ba be frɛ aman no empanifo na odi nsɛm a Awurade di hyɛ no yi nyinaa to wanim na ɔman mu nyinaa bua prekopɛ sɛ ne Awurade aka nyinaa yɛbɛyɛ na Mose san koka ɔman no nsɛm no ɛkyerɛ Awurade amen amen san yitu esem yi mfoni ben na twɛkyerɛ yɛn wɔ ha sɛ say wasn't be our say God has always been making the first step, and I think it's correct. When say Eden, Nyakopon the Bible say Adam yeah, and that it still echoes in the years of Ubia or Jinyamidi. That's right. Say Nyakopon Eti aha sa test ya kan sisi ya yin e kire say Onyankopon remind Israel for so me na me behwehwe mu eti me na me de me nsa emudu sa nsa na yi Israel for Egypt no ensa bia ni we betimi asa de no edi Onyankopon bo ne ho mra ne wo kire won ne a oyema won and osan yuzu metamorpho say me swa mokore ntaban so say Onyankopon epajawo eko sunsun mi aso a wonan kura nka fom na bibia nya wonan watiri obo so what they say Onyankopon dey abasa you more dine na we on and finally you say so that I can bring you unto myself. That's right. Ade na Onyankopon the underlying factor and say o ka kire on say let my people go so that they can go and worship me. Edi na Onyankopon bu tai kese ni say ni man no beba besom won. Yes. Enti aha wa deliver on we. Won say the man I didn't interested in say Onyankopon wan fa emra ana covenant no amma won
ewo Egypt. That's right. Nyankopon eyi wansa. Obi a wo nkwaso obi a huhu Nyankopon no. Nyankopon ni uni apam bia. Onu ni bibia ye. Onwo a nyame apa won no. Enti na wo kan Hebrews chapter 4 verse 9. Ose na homeda die aka mo Nyankopon man. There is a nation of God. Nyankopon woni man wo. Enti sa ni man no, Nyankopon man no, e na da bia oni on ye covenant. That's right. Enti aha no the one ba a special place. Sa bia we say no, na Nyankopon ni Moses share hopen. No Nyankopon ni Moses share hopen. Nyankopon o betima ka say Mount Horeb. Anyway, is a Zion any na yade kro. And na wasan akọ Zion. Sa mpopo we no ye baabi a na a holy place for God. And Nyankopon share down in ma hindu kan Obadiah 1 chapter by verse 17 no. Or say and you be living on Mount Zion so that I can deliver you and you will possess your possessions. That's right. Eti baabi Nyankopon baabi special bi a baabi tem bi oni ne measure. And I want to believe, say, as the children of God, we also need a place that will be meeting our God. That's right. Christo ni bia. At least I say unya altar ofie. Unya baby a ohun chire wa ufre Nyankopon wa oba. Because Nyankopon no wo baby special. Enti oka say me beyi mu akomi nchen na me mu akosomo a it osomo no enye bibia keke. When God is talking about worship, it connotes the place. That's right. The time and who are we worshiping? Onu Nyankopon nangasa. And now where dedication, a place be dedicate. And at time no mostly no and in the balance of and as the context of the issue and nyame homeda. That's right. It say Nyankopon homeda diago because no mu na oyi ni ma ntina last week ye hwe additional na ye ka say Nyankopon ma on kofa mana or fa baako on Friday all other days or fa 2 on a Friday because ne home da no pese obetuto na se enti nyame o special place bia o pese de bia o pese ne maishia se ye hu sa de na enye se ofre nyang ba bia ho nyiso obeji so but bia Adam had it. Adam had a place. Abraham had a place. One say Jacob tamane ho chire no pa na nanimu asi. Yes. Because nanimu asi je say okwa ninua iso peneko no e na wontimi sign konechi. Nti obo oye altar na obo mpaye no esuru ne bi ma no e ma abofo sane ye baby a ye hu e ba chire na ye benya baby a ye som nyame ye di ye hu ise ye som Nyankopon pie ma ye and like the people of Israel Nyankopon epie nti ha na no be covenant no ada na Nyankopon ne won anye no baby akeke o shedan she baby a opese onu ohu hia ene eye hu hia Nyankopon sheda se onu on be covenant ye nya ne kwa ena ye nya ne baby akeke ewi asimu akura na ye ka se ye covenant no we are sorry them ne court wa ye covenant baby a oti dem yes court ana say baby a ye sheda bodwa say ye covenant covenant a vow any other things are ewa wadi mu ne ebusuase mu asase mu court ene asori dem na ye no enye baby akeke enti Nyankopon pese ye hia no baby na bia Nyankopon pese ye hia no bia ne ho kronkron sa enti wo dem kura no sebi esen room kura dedicate baby u hia nyame obeba na nyame ho hyiren ebeba ama wa hu se de Nyankopon che afi covenant no Nyankopon eyi won wiye no afi de na kire se mo ye mema eden na kire se me na me beyi mo enti sa de we nti okato se mu di sa de we a me de ma mo iso a meye mo man soronko meye mo man kronkron obeye mo soronko different from all other nations etwa won hia and did God do that? Yes, he did. Time Nyankopon de apam no ma Israel for na ondi nyawoni nyame na mo ondi mransam amama etwa won nyina no obi ahode anso Israel for ebesi na ye kasa yi aman bia ni ho na hode eto Israel ni sika to Israel Nyankopon e kasa de obeye ma won obeye o tumi nti enni nyame asem so say nyame asem so a I like the last part of it or say my voice and if you obey my voice and keep my covenant you shall be a special treasure. That's right. A special enti emu bebre na yenya ohaw no chese ye ni nyame asem so ye nyame asem so
yedidie mu yeni so nyame asem ewo onyu Nyankopɔn emura niema ni suban wo se mra asem na Nyankopɔn di ma on Nyankopɔn suban nyame be se yese no obese yese de otie nti se ye ni so a niema ntumi ko yie man niema nyame di ma ye nyina ehye nyame ne onyambate ne boa yen emra nyame di ma ye asase so bia ne ye na eboa Nyankopɔn ka kire se o sori anopa kra na twitwiro se a ewo sa half na Nyankopɔn di ma ne mu twitwiro se a wo na eboa o sa nyaba nyame ne hye na nyonyam enti mu mian hwese ye bedi nyame mra nsem so ye di nyame mra nsem so no nko a na kire se ye Nyankopɔn ma yo me da say da wa fa yi ache watu bo achechi mu pa bisanfo am say atoye nyina yasum yento aso na fe yenhwe preparing for the gift and as yesisi ho ama achede no yenhwe se ne Onyankopon se ne Onyankopon HCC Israelfo no ma commandments no yendi kan bie wo Exodus chapter 19 yebe kan from 9 to 11 ni yehuri kan 16 to 20 no Exodus chapter 19 9 to 11 first na fi yehuri akan 16 to 20 ti de waya crowd no ebetimi akan Exodus 19 9 to 11 na ba ko so ayi ka twa Moses se hwe me de mereba wo ncha mununkum tum na se mene wo kasa oman no ate na wonso wajewo edi akosi da na Moses ka oman no nsem no kire Awurade na Awurade ka kire Moses se ko oman ncha na dwura won hunne ne ochina na ma wonsi won taade na wonsiesi won hunsie da etosumiensa no na saada no Awurade besane oman no nyina anim ababe Sinai 16 na da etosumiensa no anopa no apra na ne anyinam ne mununkum duru ne tutrobento ni ayedi yie ba beponiso na oman no wo nsaban no mu nyina man a wo nsaban no nyina ho popoi na Moses de oman no free edi free nsaban no mu kohyia Onyankopɔn na wogina bepo no ase na wisie kata Sinai bepo no so nyina efise na Awurade nam ojamu asane abaso na ne wisie no tukɔ osoro se funu no mu wisie na bepo no nyina wo so biribiri pa chome de kosise verse 20 verse 19 na trubantu no ne koso na anu ye din ara no Moses kasai na Onyankopɔn de ne kase Jesu na Awurade sane ba Sinai bepo no so ho etifi na Awurade frɛ Moses ko bepo no etifi na Moses fro koi na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ sane kobo oman no kokɔ na wantra shiban no ama Awurade nkyɛn a mehwɛ na wɔn mu pii antoto amen yo Antichristi yenhwe mfoni asa intosem etwache efa ahusisi a Onyankopɔn ma Israelfo ne sesio mo ho ansa na oni omu enya ngitawundie no yo Uncle Bismarck medasi papa sa ahusisi ya ade a ehu hia papa ye nyame emmei o se onyame we me ye hunu se onyame ompefi na oye kronkron ntina ese Israelfo no ensoso eyi won ho free akekamboni efi bibia ye fidie no so wontimi fe efi enhwen enhu nanim enti ma Mose prepare wo mo ese omu ro won tade fi ni won niema boni ewo wo mu nyina e so wontimi fe fi enhwe nyame anim efenso na osan etu wonfo ese Israelfo no won ne ye ni won su no wa brabo no a wo mu ewo no ene eyi nyame esu edi enso so ekire enti na ezese won ma won ho kwan na eni so se ne nipa ebehu obi o so nyame som de ewa akomem ba esese ye ma afoforo nso hu se ne yetie se ne last week adisua na ka asembi o se eya wo fe eya wo de se wo nko a wo ye didini wo ebia wo fie wo kan di tu ho entina we no so me hu se esese wo mo no omo akwan ni bibia wo mo ye no nso no na osiesie wo ho ema
omude ekoje na se mransem du no mransem du no ye nyame apam a na ono won pam ti na eya ahosiesie ni ahokeka a esese eno nsuso na omoye na omude koje na osi mransem du no ni onyankopon ediye ni tresem mu abrabo pan nyina so ekura osoro susudua mani pan nyina tuntimi nka so ye kristo ni nenso obo wa brabo se ne opebia ye wo mra eno no na esusu se ehin na waduru na ehin susu ena sese ode eko emransem du no wo tumi efri se osi onyame no a ena ye den odi tu dwa ena onyankopon na susu no ye den otroye enti se ye kan Exodus 19:19 na ena Exodus 24:12 na enu susu eyi tumi a emransem no ehia nefe ade a onyame ade atodwa na ode ne nsa atro de yehu se eba mpre ne free say ne edikan no Moses koje ye obeto se ne Israel fo no ye ne adenti o de ahomete ma no hwe nti o san koje de eden etosu mienu enso bae na making kan no so san ma be hu se Exodus ma no simransem du no wo friend se eya danse Hebrew no se edot and no kan Exodus 31:18 na eyiba NFA so sign a friend no apam insem and no so wo kan Hebrew cause was debris habarit inteno so kan Exodus 34:28 na and no so eyiba into simransem du no di juma edi juma emom no wo friend no insem du no prince. That's right. Hebrew mono eye asret hadi barim a free asemfua dabemu na echre asemfua okasem asem adie brebi kasa abasem boshe enumunsem ni nyina se kan Exodus 34:28 na enu nso ye eyi eba na mede masem ni twato se Paul so eyi eba se o se nyame ensem ni nyina no so no de okan ni fua se ejina odo se wo odo a wo ma onua kro no wo odo a ubedi waja ni wanani wo odo a ubeka nyame mransem no no ayede wadi so into kan Romans 13:8-10 na eno nso so eka na John 4:16 no so eka enti meyehu se onyame mransem no eyade a ehia ene emremu Kristofo na nipa bebrenya o emrane de ehia eno anso obedo wonua nanso se wonim onyame mrana odo no ene de ehia to se odo ene mraso edi intina ahosiesie no yenya wo nyame asem na achede a onyame de mane ma no eho na adesua yenye free mu no yo me da Auntie Chrissy waya de pa waya de se watobo na wacheche mu wodi afa preparation mu ahosiesie yo se yesiesie se ye Christopher ne se ne onyankopon so siesie Israel for se ombekwa akwaje sambrasem no well afa de yenkwe na yenhwe mbrasem du no achede no ankasa na se ne esitie na de yenkenkan from trustem no ne yenhwe se ne de bai se ne esitie ankasa e wo trustem ntimema mo bie Exodus chapter 20 kind from 1 no ebepem 17 no o enumerate emransam no nyina wo hono na yenhwe na ebitimi afa free hono mo se emransam du no na onyankopon ka ensam nyina se me ne Awurade onyankopon a meyi wo Misraim asase so nko afie mu no na nya nyame foforo nkame ho nya ohoni biara ana ade a ewo wiem wosro ana de ewo asase so wo fam ana de ewo ensium wo asase ase nsa so biara emfa nkoto wo na ensum wo na me Awurade onyankopon me onyankopon ni nkumfo a metua na no mamu yeso ka efa emma so kosi awontoto aso miensa ne nan a otame so
na meyɛ empempem a ɔdɔ me na odi me mmara nsɛm so adɔyɛ mmɔ Awurade Onyankopɔn di kwa na Awurade rema de ɔbɔ ne din kwa ne mfa ne ho tɔtrɔtɔ kan homeda na yɛ ne kronkron na nsia na yɛ wadwuma na yɛ wadeɛ nyinaa na da ɛtɔ so nso ne yɛ homeda ma Awurade Onyankopɔn ɛnyɛ adwuma biara wone ubabani ne ubaba wakoa ne wafuna ne womwa ne wohohwa wo ufie apnumu na nansia na Awurade de yɛ ɔsoro ne asase ɛpo ne de wo mu nyinaa na homeda etosonso ne enti na Awurade hyira homeda na wɔyɛ ne kronkron de wagya ne unani na wona aware asase Awurade Onyankopɔn rede ma wo no so eni awu nsaya wade mokro no eni uyonko ho adanti kromu ma wani mre uyonko fie ana wani mre uyonko yire ana nakoa ana nafuna ana ni nantwie ana nafunumu ana bibiara eye uyonko dia amen amen great foster yen show enfuni be ne ye nya no wo nhyehyɛ da emrasem dui ho I'm say I said the gift of the club no. Actually, emra ha. Na because then cry I didn't a friend actually. Actually, yeah. Na indeed actually and so. Because Nyankopon edi kan ateki a step no. Say yes fata. Yes. Into ye free. Baby anye. Ano why or the abaniche. Sir. Said the nana edi kan no. Ana be no ka say emransem no obi odi emransem bi a hye emrase but wa I uni emransem so no ana o hye emrase because Israel for no sorry Israel for no ko di Egypt no yeah or how ni bone ni abebrese ni nyama mo fam na no nyame amfa emransem na ma mo ho dabi oyi wo say the nana di kan oyi wo ana ode omba baby ana ode ma wo na che say we yi mo free o hawo we yi mo free bone we yi mo free nema bibre mu ana wo be kire mo senia otie nti Nyankopon senia otie no ana ya transcript odiam bible no sana ha nti wo be kire senia otie nti we yi wo no aya chede senia on be peculiar o ma nema miensa am say memory verse no yeah summarize the benefits until we Israel for no a free Misrim aba a be peculiar people a be special people a be nation I feel so wakaba ka ho treasure yes be na japade ama nyina enti say the way yi on free o ha mu no na mbe japade ama ewiase sa pepepe ana nyame ehwe say nipa nyina abeye na mransem du no o chem mienu so sele ba ko efa Nyankopon na ba ko fa nipa ho you see na waka ni mienu nyina so bomu a gina odoso sa nti nyame eboa ama wa chekere mransem nyina mu efri ba ko ekosi 10 no sase na dedi kan no nyame kire no na humabro ne do a owoma adasama so wamfa command bia ni kan na o kire se ne otie na hu se ne otie a na fe de o kama no wo de free will ediso nyame hye obia ntino ka se many Nyankopon a o kai o se o yetumi o tumi na wo hwe anwade the 10 plagues a o de fa o de ma ene anwade a stress nyina be si na be pon so no na nyame otumi ana o kai o say this is what I did and I can do more than what I did what I say enti mo hwe na mo ni emra se so asa na o de emra na ema wo na emra no a o de ma wo no so no se de kan e be boa o ma setre mu e be boa mo nipa setre mu na aboa oni Nyankopon entemasem sorry eni Nyankopon entem enti o me hu say honoring and revering God by giving him the first and the highest place in every situation. Nyankopon di kan no. So I say o ma Nyankopon di Nyankopon esi woni so e o bibia mu Nyankopon eye kane ewom.
so no jeto so mi so no o be hwe se ni din anase umfa ohoni anase bibia si wani so enka Onyankopɔn Onyankopɔn kuto na se wosom no. Number 3 no so ense se obobo ni din basa me din ni din so na fe watimi asom ni ye na the toss 9 no so Sabbath homeda so sa first 4 no efa Onyankopɔn ntu ni Onyankopɔn edi ni ya senia odwi Onyankopɔn no na yenkola no ese obi ka se odo Onyankopɔn na otani ni a oyotrofo ampa Onyankopɔn ye hu ni da but nasem ana emetimi enyankwa ane asem ane metimi ben no na se asem ne metimi aben no dia ni pada se ne no te a adentina onunua enkasa sa nti utimi nkasa odo Onyankopɔn na otani a nti the last 6 no from Sabbath ne 4 nti 5 no di wajja no nani nti ese eno krampo na bibi etachire se unkawari wasase so very good sister so what I say na unkwa awari wasase so enye Nyankopɔn na beboa no wankasa ene me ene beboa yen so na 6 no new so emokro no ensa awari new Nyankopɔn the school up to 10 no emo woni mre yes nyina fa onipa ho nti se we nyina me ene wo ene beboa yen na ye sawe no na yesi do Nyankopɔn a na emra no nyina aso no nti Yesu ka say if you love me keep my commandments so do me a di mashede so nti First John 14:15 no John 14:15 First John so can be so also can be First John 4:20 nti ebe sitie ama Onyankopɔn mra asem so na se sitie ma Onyankopɔn mra ebe boyen ya setrem wa ha na boyen eni Nyankopɔn ntem asem so na atwe enipa nyina so adan aba Nyankopɔn nchen se Nyankopɔn atwe ye free oha mu no yen so yen yesa isan se ode nation ne man se yen ku biase a omo so omo wo captive ya capture omo bonim eni ade no yen so yen yi wom en free na oba nyina yen asafata amen that's a first step for ya de pa ade ba ko ma emra no ye gift to me where we find ourselves nipa bibre epese ya identify as British. That's right. Even though they are not British. Nipa bibre epese ya identify as Americans. Even Ghana nipa bibre epese won't think baby about identify as Ghanaians, even though they are not Ghanaians. That's right. The law identify us as God's children. And unkwa ye gift. Yes. Say because we nyamiba. Na udi nyamia se muso no. E ya chede kese. Eni bi en se wasase so. That's right. E gift kese. Na e ma ehu nyame wo mu. Se udi so a. Eji se wo number bi na se evan se wo she kente na ma hu se wo ye Ghana ni a. Se mi di nyame asem so na me ka no kure me di nyame ni me di ne homeda so me mwapo me nya bibia that identity of God no is exhibited in me in you eno go a gift kese. That's right. Me da se pa da se we dey win so abe fo so yen to aso na fa yen twe James you hu sa embra yisu die mfa so pa ma ye insight pa nti yen ko James chapter 1 verse 23 to 25 yen hwe se ne James ka asem efa embra union hwe ne betumi asua frimu James chapter 1 23 to 25 no. Okay. Nti already ase. Say na se obi ye asem no etifo na onye oyefo a otse onipa a ohwe nanim suban ahwem na ohwe ne ho na okọ na ntemwa na ne re afri suku a okura na ne okoto hwe okoto hwe adeshidie emra edimonumunu na otene ana otenem na onye otiefo refifo na emom oye juma no yefo oni no na obeshira no ade na de ye enumu amen istage infoni be na James H. en ewo hase
Asana baba James die no so. Baby tasa emra ne krampo eni die. Asi emra no eyi onyankopon ni siban kire. Onyankopon siban ni die. Senya hoti ankasa. Yeah. Paul ma ye hu Roman say onyankopon emra no eye holy. Eye tene, eye papa. Ensana onyankopon susuban tie. Onyame nya boni. Enti emra no eye ade papa emaye. Na ayeti say signboard even say traffic light esi way. Boa se ne be ya ye drive you be ka say ye green ye amber ye red e say migina. Nti samra na ho no boa ema basa nyensi. Ma ye hu say wi ase etim say camera bia emra ho mponi na camera ni ma ke be hu say ne be. Nti ampa say emra ye good. Nti say de hu tu nyame so emra ni ma boa ye Emma etimi esai posti de ko Onyankopon chen ama otimi de boni chen ma osesan ama ye be te se Onyankopon na ose te se ya je ban on se Ghana de fence wall de hu ya pa o ya fence wall ya sa di eyi na de twetwa so se de be ya obi mpo emehwirinsim ento se sa Onyankopon te se sa fence na boy ho ban te se wo inside you are safe but o free hu ko echira or how near my neighbor bet me at two. Yes. And I James my young who say Brano Cramp any day. I had to say mirror. It's ho. Say me sorry and I'm a dosina. But who said my name in Gumbi woman in for a former in Panata. I should catch me. Say me a man who be I should need to be correct, mammy. Enti amrani wo ho se na ebe boy ma yehu kwan ebe fa se ebe hu nya mesiba na ebe di so enti enya amrani su die na ebe ma nya nkwa onyame ama nya nkwa jaba in appreciation to what God has done for us no na ye di amrani so a eye na asem no enti ya ebe mka so amrani twam Yesu Kristo obon wa se nuam da bi enya sa amrani wo mse enya ne na beje nkwa but because waje nkwa nti be di nanu masem so na boy ama ye di ye if you saw sis mo pena mutia mo be dia asase so nipa ase mo antie dia afna be di munam nti nya mra asu die na be mama ko heaven ba se mi se mi ye nya me ba a waji me dia ese mi yesiti e manase yo me da se pa se minim se first episode on track onya ko pem na lidie ako ishra so de maya okay nti me se sa track no pe nya me shira no so yensanka Yo, se kase curfew ewo Kofodia. Na utinkra efa ho. Davi. Curfew no fa ho. Davi efa ho. Ba wunya kotena Kofodia. Tese we nyame ba di efa. Curfew no efa ho. Iti ye nim ra so se ebia ye pese ye kurubisu citizens inti. Yes. But because we are citizens of that place, you know. Yes. Anything they say dim ra so. Iti nyame de nimra no. Emanema nti won we nyamemba no ene nyame ene won wo sa pam ewo the covenant no nti se on kan nyamemba ho a emfa ho the opebia betime that is why I was talking about identity. That's right. And identify yes say yakopon ba nti say ye kuta passport nya having passport we don't need visa because you dim no so dey that it's yo me da say that I think say Romans so Paul etwa koma Roman for no so de nchechemu bi so eka ho yenhwe se ne oka no Romans chapter 3 verse 20 to 24 yenhwe se ne oka na sem na afi yenhwe se ne besi atiase afa Romans chapter 3 20 to 24 all right into just if you say one free man emu obe honam biara abem nanim na mraso na onam ehunu boni yie na afi wakwati emra ayi Yakopon tene edi enho adanse na emra ne edifo edi na eye Yakopon tene a enam Yesu Kristo ho egidie so hyen won a wogidie nyina mu no na eba won enyina so na nsonsoye biara enim efise wo nyina ye bone na Yakopon ni munyam abawon na odi nadom na nam ogia ewo Yesu Kristo emu no esubu won ebem kwa ono na Yakopon de no asi ho
Say Is it 24? 24, okay. Yeah, first 24. All right, and yes. Okay, me da say odi dog my main browse bi na me share Chestone Paul ka emra no ho asem ne yesua yi nti ase be na yanyam free de Paul e kan I say me nim say the tree ne kan but Hebrews chapter 10 verse 1 or say na enam say enam kan ma me Hebrews 10 enam say emra no kura enipa ebema sunsum na enye enioma no suban ankasenti entumi mfa aho mama kama me entumi mfa afode se emra no ekura enipa ebeba no sunsuma na enye enioma no suban ankasenti entumi mfa afode kro no a obobo no afiafe enye won a obo no epeda he was talking about perfection. That's right. And then fulfillment. But yeah, you say Bible can say we are not just say end. But brofuno eka fulfillment. Okay. Fulfillment. Enti eyebrea nyame this ade man. Anything na additional I like the way writer no put no. Or see the law as God's promise to us. Enti eye boshe nyame who say I am the first and I say Nyagopon de Mranse Mudu Emma inipa no all starting on one camera once or chire ni do oh it a promise Nyagopon de promise I can say all the boshe am I first and foremost boshe in relationship or see mo be me mind na meso my mind. We are becoming part of Unyakupon. And the reason why is so important is saying Nyakupon bo adieno. Odinipa Emma Ebaeno. Nyakupon can say have dominion over everything and subdue the land. Nyakupon di bibia chenipa. And we sold it. Papa Bigrad was we gifted it to the devil. That's right. Yedi chelbon samukwa. But Nyakupon she say no. Enye bonsam na me boss ani ema no me bom manipa. So what do? I have to go and get them back. But Onyankopon onye bully. Anka onu abetimi afa kwan bia so aka se bonsam enye wo dia me na me bo ade ma me ba enti fama ade ma me na fama me ba. But Onyankopon ye God of order and God of law. Enti odi hihye so and then hihye no was to come and purchase back ade a onu anka sa dia no e ma ne ba. That's right. And that promise is there, so Nyakopon see obesan this idea no in the perfect way. As I idea amanimabio. So a promise of relationship and a promise of eternal life. Nyakopon say sa ne mra no de man no etu ntwa da. Yes. E say ono a Nyakopon Hebrews telling say Nyakopon was yesterday no. Osan ye Nyakopon of today. Obey Nyakopon forever and ever. Right. And the Bible no depicts the character and the persona of God. Yes. And he said Nyakopon en sada na ni tumi sada ni do tuntwa da dia ne mra so no etuntwa da. And Nyakopon was talking to us say emra no de man a perpetual instrument e be che say ye no be trans forever and ever. Esan ye promise of Nyakopon sovereignty. Yes. Say obi a untimi nhemra. David. Untimi emma obi bibi untimi nhemra ma no. Say metimi fie na wenye wona atadu ani ma me di na waba na be nhemra ma me. Obi obetimi ahwe me, obetimi ohwe me so no. Nti na ban ni timi nhemra no. Aban betimi achi watum because of supply enema or govern. Yes. Nti a chese Onyankopon or sovereign God or a powerful God. Nti sa promises we nyina eye ade a ewo mbre no mu a eye emayen. Nti etu ontwada enye se Yesu Kristo wo ana ne bibia ne ho betima asesa Nyankopon mra. But e di nyame mra so because say like I said before say we ye ne ma. Untimi uti Ghana UK mra mfa ho hwe. Ba se nyame ebia wadom na obedu krom ha
upa ni mmara so ne hwade so what they say nyame pese ye di ni mmara so because ye ni ma and these are the promises are one relationship promise our dear man eternal promise our dear man the power our dear so the sovereignty promise our dear man yo me da say pa me da say Uncle Chrissy final of you are the my efasa let's na mama say e dey na ma titru ya Africa for ye ni jikure mu ye hu se mra ye adwuma na baby amra ye adwuma e na obi kra yare o say there bin ko yare o Ghana enso Ghana doctors will ba enam say bibia guide niema bebre bi ntino yenim sa ha de nhihye wo ho that's right enti da bia de kan say we ha de obewu aye wuwu na aye de ato enti ma won se baby amra wo na somdwe wo ho anigye wo ho ahoto wo ho obonsam na ye basabasa into na time bia na opese ye feel say niema asesa into utimi ye wakwan into ye Kristo ni na say ye wo say onyame mra no wo ye ne biara sa na wakwan so bibia wo ye no eye biara me da say you could have boni wa ha chen London sorry boni wa ha chen Ghana boni wa pa but emranti boni system is working eji emra na yadwuma no e hye nipa bi e ma onye de se onye mebo so ba Ghana na free range enti boni no a kakra bi na ho no aye bebre because emra bi en check enti mra ho a yo I gave my last comment. Obedience is the work of the Holy Spirit. By all means, I agree with you. I agree with you. Yeah. Yo, my main call first, so finally. Okay, finally, I'm saying I can focus and be say or postman or door no, and not children. So, upon some hide in Yamana or the Truby or the Biatro a counterfeit. So now we are nothing wrong was here. But Yame at the door, at say no TV. Now it's more and we see I have a walk. And Tinyame at the Nasa Maya in so. My uncle said, and I'll tell their boss in him. I say, Miano, and not Chileodo. Tian Chileodo, and my Inia, and in Yacopo. Amen. Amen. Yo, madam was say, Mamma Mukwana, Chidian Ponyaco, Demo, aye, Eduma. That's a net edition. I had a bebre a chief on a edition to say, living the law. You Guswara, Exodus edition. A monso, Amuti, Amoshe, on Yankopon Shram, with Sanfonara, on your Macmasa, Mam, Nadibira dance, or Omwana, Mumfa, Ophidian Fanto, London Garment, that on your force of school, now if you chose a moon pencil, Semuna. And China should be our baby. You know, I say, if I Yankopon Shram, Moma yen see a trust here, na elder in Shasso. My Mompire, Jacon Creator was say, or was some. It was say, oh, 2 minutes who I was him. Yes, so no boyama, ye do ransoms. Emra the doyen, Emra the boy home by, Emra the G, echo him. Radi boy any a chief when you are Mesum Ryan Faso, Christo is with him. Amen. Amen.